دماش تماشاوانین مجارک میوانک دوی برنامه مجارک میوانک ده و جاری امی برای خود بدن روشا گشتن روجرات کردستان و ایرانه اروها دیسا گشتن کلوی در پیج کردن زیاده تر مروف تین دار بکرن و دنوا کسین تین دار بکرن ده زیاده تر کرد هنن سر ده مجاری امی به حوال خوی روزنامه گر کاکشار اورما رباخن برز کاکشار دماش دم باش سرچاوا هیویدارم دوی دما کردا بکاره ما برسوا پرسیارین و به تایبەت سوی روشا حساس ده ایران و روشالات کردستان. بله وکی روزنامه‌گر توجنیز ایوان گشتن شوپین گلو سری ایرانی دیدم داوودی دار بکرین زیادت بن زیادم آبان دار بکرین چیه بهتر کیتن دار بکرین چی ماتن دار بکرین تبرنی که یوسا تابلیا دار بکرین اجماع خیز بکن البته لحرمین جور بجورن ایران و کردستان بلوچستان 47 سال در باسبوی حتی رجا ایرا او ماکینا ایدام تجاره نسکنیه مثال ایرو وان در رجن در باسبوی سال روژا ایدام کرنا 59 کس جوان و خوندوان کرد لمهاباتی بو و بله لگرتیگین اورمیا تبریزی هاتنا ایدام کرن به سال 1908 سیان ایروژی کس نزاند جنازه وان لکویه ایران ده شر به آمریکا و اسرائیل را بسر نکد و تبی که سه ماه ایران جه همه دنیای برای خود کرنا اینترنت وقتاند و اف جی بو سبب که دوار آبوری دا زخت و زور زیدل سرجوا که چه ببین لی نها به جواکا خورا به روبرومایه یعنی انین که دولت ایران دولت دیکتاتور ایران پیرا شرد که تنه ولاتین اروپایی آمریکا اسرائیل ولاتین کنداوی نینن شر مزن یه دناوا ولات بخودا دناوا سنور سیاسیین ایران دایه کو نها روبری وی جه کردستان روشالات برفرهتر بویه بری چند ماها به هزاران کس هاتن کشتن ترور کرن برای او سیاست خلطی کرشای ایران رضا پهلوی و او بله قرار و سوزن که ترامپ دان که اگر کسک به اعدام کرن نزا امه و ها بکن لی زیدتری 50,000 ایرو کس نزانه جنازوان لکویه دای کباب تنه لدو جنازه زاروکین خود گرن حالا نابجن ساخ آن ساخنین اجا ده 56 زندان ایران دا ایرو براستی سراسر ایران دا جان گل کسان به مترسی ایدام را رو بروی او دقا کنها ام لسر دا آخوین برای خستنین مافم مروان ین نامنتوی ین ما بخوشی البته غیری داخویانی کارکی ناکن پارتین من سیاسی جی تبی کو بانگا هفگرتنی دکن لی کارو کریار وان دردکی وی جواکی حتی ها درمان نکرنه از بحثا پارتین من روشالات کردستان کن بله اجا جواک بوکو نپقه بوکو اعتراض بر فراوان نبن بوکو دجبرین خلق به جواک را به دولت را ین جواک به دولت را کورتر نبن دولت جبو ترساندنا خلقی دست بگرتن و کشتن و اعدام و محکمه یک دو دقیقی کرنه به تایبت جبر مثلا ژئوپلیتیک روشالات کردستان آمده بونا زیدتر یا کردان دجی دولت دو قادا شر میدانی و سیاسی دا او اعدام لکردستان گلک زیدترن یعنی دولت ایران هند زانن به کریزن بیچاره سری را حتی بجم گهشتی نفس خوین داوی روشوان آبوری سیاسی مشروعیت جواکی گلک خراب بویا جبو پیشی گرتنا وان وی پقینه و وی پقینا وی کینا گشتیا جواکی و هروا همو آواین سرهلدان ندجی خو ام دبینین کو کشتنین کومی اعدامین اشکره و البته گلک جی نوشارتی گرتن گف ترساندن بانگو هشیاری دانا هشیاریات ده خلقی البته
وەکە من گوت لە کوردستانê دوان 47 ساڵên derbas bûî da rewş gelekî xirabtir e. Dijberiyên bi rejîmê ra rewşa emniyetî li Kurdistanê gelekî xirabtir nîşan dide. û hûn dibînin di nava van girtiyên heftê û çend rojên derbasbûyî da nêzîkî 43-44 kes hatine eydam kirin. Dîsa piraniya wan Kurdin. Yani meşruiyeta devletê di civakê de nemaye û nizanin çawa li hemberî xelkê bibine bersiv. Bersiva wan tinê ew e ku xelkê bikujin û eydam bikin. Îca eger tu dixwaze ez dikarim navê çend kesên ku hatine eydam kirin û mumkin e di rojên dahatî da bêne eydam kirin di girtîgehên Îranê yên seraserî Îranê de ez dikarim bi kurtî îşare bi hindek kesa bikim. Evet, dikarin ki balık için seruşa girtiyen İran için. Belê. Tu zane ew Mêrdad Mihemed Niya û Eşkan Malikî di girtîgeha Qizil Hisarê da hatine eydam kirin. Meysem û Mujteba Weysî Kurd bûn. Li mala xwe li Kirmaşanê, derdora Kirmaşanê hatine teror kirin. Niha birayê wan Seccad jî hatiye girtin, kesin zanel ku derê ye. Seccad û Şayan Weysî ew jî ji wê malbatê ne, kesin zane li ku derê ne. Wekî dike Ferheng Şêxele piştî 3 sala ku di girtîgehê da bû, temenê wî zêdetirî şêstê bû, li Sinendecê hate eydam kirin. û her wiha du kesên din bi navê Raûf Şêx Meዕrûfî û Mihemed Ferecî, du ciwanên Bokanî niha bi hukmê eydamê ra rûbirûmane, hukmê wan hatiye okê kirin. Hukmê eydama Zehra Teberî, ew jî xanimeke Îranî ye, girtiyeke siyasî ye, li girtîgeha Lakanê ya bajarê Reştê dîsa hatiye erê kirin. Ew ji bo Binyamîn Neqdî ew jî her wiha û du birayên din bi navê Hesen û Husên Emîrî jî hukmê eydamê hatiye diyar kirin. Mujteba Weysî kurekî hunermend bû, yani evên ku hatine eydam kirin li geliyê Dalahol Kirmaşanê, ewane jî heta ew nekirin, yani çi dibêjin rehm bi hunermendekê jî ku pirtûkxane danabûn bû birayê xwe bo zarokên xelkê nekirin. Ji wê xirabtir niha li dijî alîgirên kê jî digirin milk û mal û pare û dukanên wan dest datîne ser û didine bunyadekê bi navê bunyada mustezefîn. û mixabin ev talan û girtin û kuştin berdewam in. Îca dwarê siyasî da jî niha ew tedît îro dibêjin bargehên enerjî yên Kuwêtê û Behrînê dan şerek di navbera Amerîka û Îranê da berdewam e, lê şer elan nekiriye. Niha van welatên Xelîcê hemiya dîsa esmanê xwe girtin. Yani îtimadek, baweriyek di navbera Amerîka û Îranê da nîne. Daxwazên Amerîka Trump li ser du tiştên esasî ne. Yek ew avbenda Hormuzê ye ku pêwîst e bête berdan, ya din jî mesela yani bête azadkirin di destê Amerîka û welatên ku berjewendî wan tê de hene bibe, ne tenê Îran. û weke din jî mesela ew uranyuma hilbirî ku kesin zane Îranê li ku derê Amerîka dibêje gereke di destê min da be. Daxwazên Îranê jî ew perê bilûkirî ku bi behsa 12-13 milyar da dikin û rakirina dorpêça aborî li ser Îranê gelek daxwazên din lê çi bawerî di navbera aliya da nîne. Îran berdewam e li ser eydamkirinên xwe, zextên xwe, rewşa ekonomiya xelkê gelek xirab e û dibe ku di van rojane de dîsa
با آوای درونی بوکو بالا خلکی بکشینه در وی سنور و پرسگریکین خوین هندرین دیسا هرشه بکه سر قرارگهین لشکری باش. ین پارتی من روشالات کردستان لکویه و لحولیری و لسلیمانی. هوا ککشار دوی روشا شهر ده ام دبینه کو ایران زیاتر بره چکی خود دای گله خو و تندی اثر گله خو بکینه دشونا کو پشتگیا گله خو زیاده که و گل هزه بده دولت خو شونا کو زیاتر دیجی در و شربی که بهتر دیجی اندور شرط که ونا سیبروجا ایرانی و چو دیار بکه آنجی و باندور چو سر ایرانی چکی باندوره که خراب لسر جواک چکری یعنی ها جواک دناوا خودا همو پرسگیری کو او آلیه وانی روحی اگه بوده بیجم تنه چینک نگرتیه بخو همو آلین بله جواکا ایران نها وی شره وان چند مهن در باسبوی خستیه بن باندورا خو نه زیادتر خلق دبیجه ام تنه به فقیری و یعنی از وقت بیژن کمبونن عالیه اکونومی آنجی او زختن لسر جیانا ما بله او نینه بلکی زیدتر با آوائه که کور رحامه دوار جواکی و حبونا ما وقت بیژن لاش یعنی فیزیکی دبن زختن گلک گرانده هایا یعنی چل روزن شهر او نبونا آسایش خرابیا ولاد وقتی که کریزه که به راوستان بله کم بونا به قیمت بونا پری ایران لهمبری دلار یا جوی گرینگتر خدای نکد کسک نخوشه که وی هبه درمان پیدا نابن تا خازن روزانه ین جیان نین یعنی بدست ناکوین گلکتش بیکاری دا آستا خوی هری بلنده مثال کردستانی جه یعنی خطا صورا فقیریه جه 7% در باز بویه بله اجا جواک یعنی نزانن به دولت راکو جهیلک روسیا و چین و جهیلک جی او هلوستن روزانه این کوین ترامپ و امریکا لهمبری به دولت تینه گهراندن متحد دوانجی خستنه گمانه که یک جوانجی اسرائیل هدنا برا ترامپ و نتانیاهو دا دوان روزن در باز بویده مناقشه تند چه بونه اجا دوان روشان داد وان مرجی که من بحث کرد گرنگترین تایبتمندی ها جواکه اوکو دبیجن ام ایرو بجین ام نزانی صبح چه به سریمه یعنی بندواریک جبو بهستنا دیسا خبرین خراب بو گرانیک نو بو شر پشرا بو زیدتر بلابونا جواکی و مالباتی و ریجه جنبردان دوان چند مهین در باسبویدا با آوائه که یعنی گلک عجایب زیدتر بویه چونکی ظلام نکاره به برسف جبو دبارا جیانا زاروکین خو بروینده جا روش گلک خرابه دولت جی وکه بری سرکوت کشتن و تم تهدید بانکرنا خلقی و وقتی که گفل خلقی خارن وقتی دی دردکی درمان ناکه گرانی هر لسر خویا یا کودکه تهدیدن یا کودکه گرتنن کشتنن و تاوی که مثلا دو برای کرد لکرماشان هاتنه کشتن برای که وان دینجی گرتنه ایرو کس زانر کدره ده بس با وجی وک دجبر شورشه بین نبر دادگه که دو دقیقی و به وکیل به ابوقات ایدام بکن سر روشا کرماشان تی گوتن کو کشتن زیاده ده چند مهین داویده خلاص 2,000 انسان دکن گلو دانه کوسا آگاهی کوسا الجمع هیا آنجی تندیک لکرماشان چاوه لکرماشان دوان دجبری آنجی دمونستراسیون داویه دا کرماشان و ایلان لروشالات کردستان بونه ناوند ده دما شورش جنجیان آزادی دا
اورمیا و مهابات سنه ناوندین سرهلدانه بون سقز ناونده که گلک به جوش و خروج بو بله لیدوان چند مهین در باز بوید کرماشان، آبدانان، ایلام و لورستان بون که رنگ و روی داخازین کردادانه بله دیار کرن نه تنه 3000 جوان 50,000 انسان که ایران هات نکشتن لطهران لرشته و لگلک دورین دنیا ایرانه نزدیک 7-8 هزار کس تنه لکرماشان و ایلامه هاتنه شهید کرن بله اوجی به قتل عام وقت بیجین گرسایی گشتی یعنی خلق همادانه برگولاو و غیر ویجی به هزاران انسان جی هاتنه گرتن کج قدر وان تشتکی نزانه کس نزانه بله کودری هاتنه گرتن روش وان چه حالی دایه بروی هنده جی نها خلق پیچکی جبر دو سه صدما هنکی سرشویایی یعنی سری بله وان تبلیغه به یک او هفگرتنا دنابرا پارتین سیاسیین من روشالات کردستان دا چه بو ده پراکتیک دا متشتک ندید که ببینه برسه و داخازین خلقی او یک یاد دویه ایران دجبرین خول نتنیل دجی کردن روشالات بلکه او دجبری درخصنه در وی سنورین ولات به تایبت باشور کردستان لدجی شربان و پیشمرگه کرد یاسی سه خلق لبنده بو کو دوی روشه دا کو هندک پارتیا قرارگه وان به ریا دستلات باشور هاتنه ایزوله کرن نکارن حرکت بکن لیقت بله نبه پجاکی کو 4-5 هزار شروان هنه ضربه که گران ل ایران بدن چما جبر کو همون روزه جوان کرداتینا شهید کرن همون روزه دو حکومتیت ل اورمیه بری چنده که ناصر بکرزاده و مهراب عبدالله زاده سوچکی وان نبو به تاوان او هنده که جاسوسین اسرائیل و آمریکا نه البته هر کسی دیگرن وان تاوان نلیدن هاتن اعدام کرن هنگی خلقی اورمیه بانک کرن گوتن پارتین ما گرکه وکا سالم بری کارکی بکن بو میناک سالم بری دماکو فرمانداره کی پجاکی لگرتیگه ها باجار خوی هاتا اعدام کرن قاضیه که وی باجره که او حکم امضا کرن و اجرات کرن دجی کردا به بله ریا شروان پجاکی هاتا کشتن حتی 3-4 ساله دولت نکاری یک جوان کرد ل 4-5 ولایت روشالات کردستان اعدام بکه بله اجا نها خلق بپرسه بیجا ایران نها جه هر آلی دا هاتیه ضعیف کرن قرارگه و بنگه وین لشکری ین استخباراتی روشالات برای اسرائیل و آمریکا هاتنه بمباران کرن و چما نها پارتین مک و هفگرتنک جی نابره خدا چه کرنه بله دوباره کریاری دا کارکی ناکن خباتکی ناکن اوا دردکی روزانه خلق هندکی به امید بویه شبر کو باشه بندواری هبون او بندواری یک جینه هاتیه شونه تنه به دخویانی او ها ام یکی نو و بله پراکتیک دا تراکیم جی کرد خرچتکی باشه نبینه دردکی ویج واقع درمان نابه باشه واقع بشار پرسا داوی و ساتو تاقا که برسیم باشه بله دانه در بکنه دی سال دی 5 مهین داوید چه قاس دانه هن آگاهی کسر دستی بوده یعنی گله کس هاتنه اعدام کرن تنه دوان 3-4 مهین در باس بویدا هجمارا کود دن دیار کرن جه چلی هتا 5 یا کودیسا پرانیا وان کردن و پرانیا وان جی جوانن یعنی براستی یعنی ده سراستری زندان ایران دا نها گرتی راحت ببیکو ریخستن مافی مروبا نزانم یکتیا اروپا نزانم ام کرد بخو آنج ریخستن ملت دن بزانبن تین اعدام کرن اوا هلا به شیوه آشکار هندک جا او ریخستنک بناوی هنگاو هیا بله وان تشتا بلاو دکه لگلا کجی به آوای و شارتی تین اعدام کرن یا هری نخوشی اوکو پشتی اعدام جی نه جنازه وان ددن اگر زیده جی اصرار بکن جنازه ورگرن لهمبری داینا میلیاردها تومن پاره کو بو بله خلکی گلا گلک پاره که زیده یا
دبیجن حق کشتنا کره و کچاوه او قد پرد که وی پره بخنه حساب دولتی ورن جنازه خو ببن به تایبتی او 45,000 انسانی کو هاتنه کشتن ایروژی کس نزانه جنازه یعنی ترم 195 وان مرووا لکودریه اینجا لبوری دما کو کرد به کردا دنگ خو بلند کردن لدجیبه دولتی و بله برینمان هاتنه ترور کردن هزاران انسان هاتنه شهید کردن جواکن ایران یندن آذری فارس بلوچ لور نزانم عرب همو بیدنگ بون ایرو کو وقت بیجن دناوا واندا دست بکریه همو سیاست مدار و نظر روزنامه‌وان و تلویزیون و بله وقت بیجن الیتا وان بیجن دما کو ما کردستان به تنه هیرا گرک عمل بند آوی روژه بانک و بهاتا سری ما بروی هنده جی لمل چوکین خود دن لیدی بله ناگهن هفش برکوی هف گرتن هکجی دنا برد جواکن دنا و سنورین ایران دا تونه لدجی وی رژیما توتالیتر تنه اپوزیسیونا کو آماده تشتکی بکه کردن اما ده ناوا جواکا کردا دا جی او بندواری کو به هف گرتنه ji partiyên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê hebûn bi rastî nayê dîtin. Nayê payîn yanî heta niha di praktîkê de tiştek nekirine. Berwê hêndê jî civak بله ber bi nexweşiyeke saykolojî ve çoye dibêjin em bê xwedî ne, bê kesî. این هوا گفت 40,000 آن 40 کس هاتن دار بکردن ده 5 مهین داویدی Ne ew 45 hezar ew yên ku berî sê çar mehê din. بله Lê di van تقریبا بێژم مەهەکە دەرباز بووی شوندا 40 هەتا 5 کەس jî hatine ئەیدامkirin bi şێوەیەکê aşkar û piraniya wan jî Kurdin. التباهی Lê bi پلانی şêweyê آن veşartek erê yê Rojhilatê Kurdistanê ne erê ji Urmiyê ne ji Seqezê ji Bokanê ne ji Mihabatê ne Sine bi taybet Kirmaşanê gelek in. بله Çünkü li İlamê li Loristanê heta di nava Kurdên Xurasanê da jî tehdîd û teror gelekin girtî جی her سری kesê سالی tê girtin nayê berdan. جی سری سالی حتی ها دانک دسته بود هیچ قاس انسان هاتن دار بکردن Ji serê salê heta niha zêdetirî 100 kesa hatine eydam kirin لبوری û لبوری هن 600 kes jî hatine girtin yanî girtiyên ku diber meselên siyasî ne mesele em bêjin giştî. لبوری هن سازی ما فی مروان دبیر زیادتی 7 کس هاتن دار بکردن ده 4-5 ماهنده نه di çar pênc mehên derbas bûyî da eger tune em eydam bêjin بله eydam hebûne lê 45 heta 50,000 insan hem hatine eydam kirin hem di nava kuçev kolana da hatine gulebaran kirin bi بله metreloza بله yani em da nîne rêxistinên mafê mirova gelek tişta beyan dikin lê ya herî cêbaweriyê hengava ku nava welat daye بله ya Kurdaye jî ewa ne gelek daneyan didene diyar kirin bi rastî haya min deqîq ji vê hejmarê nîne lê ez بله dizanim di van yanî du mehên derbas bûyî da zêdetirî 5 kes hatine eydam kirin. بله Yani 45 heta 5 kes. بله û di sê çar mehên derbas bûyî da jî zêdetirî 50,000 insana li Kirmaşanê bigire, îlamê bigire heta hemû Îranê hatine gulebaran kirin. Yani bi şêweyê بله feleyî, bi şêweyê giştî. بله ام گلک سپاس کنم بله سکاکشار Serçav. بله تماشاگران هجا ما هوتا کو به تایبەتی داربکردن لدیجی کردان و لدیجی گل ایرانی و هروها زختن دولت ایرانی یه لدیجی گل ایرانی به حوالی خود روزنامه‌نگار کاکشار علما را باخوان شبانه تلفنات گلک سپاس مالیا با Em baş. بمین خیر و خوشید